Zakemura ikibazo cy'inzara n'ikibazo cy'ibiciro ku isoko. Ahantu henshi ntago hahingwaga. Mbere twayiraga inzara, abana bakicwa n'inzara. N'abahinzi dusanze mu murenge wa Murundi akagari ka Ryamanyoni mu karere ka Kayonza bavuga ko ubutaka bunini butahingwagaho bigatuma bugarizwa n'inzara uko ubutaka bahingagaho bwari buto, bakabona ko kuba hari ubutaka butahingwaga ubu bwahinzweho bizabarinda inzara yajyaga ibugariza nkaho bari baragiranye amasezerano nayo, kandi ngo binatume bongera iterambere. N'abahinzi bakunze guhinga ibigori, ibishyimbo, imyumbati, imboga n'ibindi. Mbere twayiraga inzara, abana bakicwa n'inzara, ariko noneho ndabona inzara izashira, abantu bose bakajya bagasagura n'amasoko. Ahantu henshi ntago hahingwaga, habaga hari ibinani, ariko murabona ahantu hose hari ubuhinge, hari imyaka myiza, imvura doreranagwa, twize ko tuzabona n'umusaruro ugaragara. Nk'ubu ushingiye uburyo abantu bakoze, barahinze cyane igihingwa cy'ibigori, barahinze ibigori, iyo ugereranyije n'uburyo twajyaga duhinga urabona ko hari ikintu kiziyongera. Tubyitezeho umusaruro kuko ahenshi ntabwo habaga hahinze, ariko ubu bari kugenda bahatanga abantu bagahinga. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Dr Musafiri Ildefonse avuga ko leta y'u Rwanda irajwe ishinga no kongera umusaruro w'ubuhinzi ku buryo igihembwe cy'ubuhinzi 2024 umusaruro wikuba kabiri. Aha ari hahera asaba abahinzi gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga kandi ntibatinye gushora imari mu buhinzi kuko ayashoye mu buhinzi uko byagenda kose yunguka. Minisitiri Musafiri yongera gushimangira ko by'umwihariko mu ntara y'Uburasirazuba inzuri zakorerwagaho ubworozi gusa zigomba kubyazwa umusaruro w'ubuhinzi zihingwa ku kigero cya 70%. Muri iyi minsi twifuza ko ahantu hose yahingwa, turifuza ko na zino nzuri ziri mu karere ka Kayonza ndetse no Burasirazuba muri rusange zibyazwa umusaruro. Ubworozi bugezweho ni rwo leta y'u Rwanda yifuza gukora. Abagira ngo mbasabe nk'uko musanga mwitabira izi nzuri zimaze igihe zidakoreshwa neza, ubuso bunini bwatunga abanyarwanda, inka zigiye zenguruka zitakatanga umukamo, abantu bagende bazigabanya, abantu borore inka nkeya nziza kandi mu kiraro zikamwa menshi, bwa butaka busigaye aharenga 40% tuwahingeho ibihingwa ngandurarugo. Binyuze muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Minagri, leta y'u Rwanda guhera muri iki gihembwe cy'ubuhinzi yafashe gahunda y'uko ubutaka bwakorerwagaho ubworozi by'umwihariko mu ntara y'Uburasirazuba 70% yabwo igomba gukorerwaho ubuhinzi. Bikiyongeraho ku kuba ubutaka bwose bugenewe ubuhinzi bugomba guhingwa, byose hagamijwe gukemura ikibazo cy'umusaruro muke w'ubuhinzi umaze imyaka utaboneka, bikaba intandaro y'itumbagira ry'ibiciro by'ibiribwa ryanatumye Banki y'Isi ishyira u Rwanda ku mwanya wa 3 mu bihugu byugarijwe n'izamuka rikabije by'ibiciro by'ibiribwa ku isi. Mu karere ka Kayonza na Esprit de Habimana ku bwa Radio Huguka.